awuthathi indawo yakho Jesu sithembe wena awuthathi indawo yakho sithembe wena sithembe uluncedo lwethu ufuna sithandaza bazalo ufuna sithandaza unenzawo ilapha ngakini Dawuthi ungafika lapha ngakimi umedwaleni athi umpostoli Paul nelidwala belikaze libalansela athi banatha sinatho sinye samoya banathe edwaleni lamoya athi lelidwala belibalansela athi lelidwala belikaze linguKristu Jesu lelidwala linguKristu Jesu ungathi ngiyalibona nakathi uNkulunkulu buya lapha ngakimi ngifuna ukuthi na ufika lapha ngakimi bese ngikufaka emkhoqweni walelidwala bese ngiyakwembesa libese lelidwala selikwenda kwekuthi ufifiyele utawuthi ungabasedwaleni then you will peep utawusuyahlola bese uyabona umhlane wami inkazimulo yami utawuthi ungabasedwaleni